Ооба, 3-имаратта. Доктор Салах өткөн. Алар дайым баалардын тизмесин өзүнүн офисине илип коет. Сураныш досум, менин даражамды билип берчи. Номеримдин акыркы сандары 356. Макул досум, жакшы жаңылыктарды күтөм. Алло. İyi apa, men hazır boş emasman. Hazır topshirmalaringizdi atqarganga vaqtim yo'q. Muhammadga chalingizchi, men hazır boş emasman. Alo. İyi do'stim, meni bir suyundirchi. 4. Oo, do'stim, yaxshi. Of, ушул сабактан кантип өтүп кеткенимди түшүнбөй ушунчалык кубанып турам. Do'stga, men sana qarzmын эми. Анда бүгүнкү кечки тамак менден болсун. Көрүшкөнчө досум. Кандай жакшы. Сен канчалык бактылуу экениңди билесиңби? Мен аны кантип тапшырып алганыма өзүм деле ишенбей турам. Элестет, менин бардык досторум ушунчалык катуу даярданышкан. А мен болсо экзаменге 2 саат калганда даярдана койсом эле баары өзүнөн өзү эле жакшы болуп кетти. Бирок мен ал жөнүндө айткан жокмун. Анда эмне жөнүндө? Сага сенин апаң чалып жатат. Апаң сага чалганы кандай бакыт экенин билесиңби? Эгерде мен анын үнүн укпасам да, бир канча секундка болсо да аны көрө алганымда эле. А эгер анын үнүн уга алганымдачы? Мен трубканы койбойт элем. Мен апама чалып аны менен бир нече сааттар бою сүйлөшөт элем. Мен азыр сезип турган нерсени сен сезе албайсың. Бирок бир нече убакыт, бир аз эле убакыт өткөндө, мына ошондо сен мен азыр эмнени айткым келгенин түшүнөсүң. Мына ошондо экзамендин 4 алганыңа кубанбайсың. Мына ошондо түбөңгүс тапшырмалардын сага телефон чалуусун зар болуп күтөсүң. Бирок кеч болот. Эгерде менин апам азыр тирүү болгондо мен аны эмне деп атайт элем билесиңби? Мен дүйнөдөгү эң кымбат адам деп атамакмын. Мен аны кандай атаарымды сага сөз менен жеткире албайм. Бакыт жакшы бааларга куралбайт. Чыныгы бакыт бул сага апаңдын чалганы. Мен сага бир гана насаат айтам. Менин бейишке болгон эшиктеримдин бирөөсү жабылды. Бейишке болгон эшигиң жабылып калганча ага жеткенге аракет кыл. Алло апа, кандайсыз? Абу Хурайра радиаллаху анху баяндаган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келип: "О Алланын элчиси, адамдардын арасынан менин жакшы мамиле кылуума эң татыктуусу ким?" деп сурады. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам ал кишиге "Сенин апаң" деп жооп берди. Андан кийинчи апаң, андан кийинчи сенин апаң, андан кийинчи деп сураганда сенин атаң деп жооп берди. Андыктан ата-энелерибиздин көзү тирүүсүндө аларга жылуу сөзүбүздү арнап барктай билели. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Яша, рахмат болот. Сизди жакшы көрөм, апа. Разы болуңуз, апа. Апа, бул сөздү сизге айтам деп канча жүргөм, апа, айта албай. Кечириңиз, апа, ушул күнгө чейин кылган ар кандай жамандыктарым, акмакчылыктарым кечириңиз, апа. Рахмат, рахмат. Рахмат. Биздин бешсиз, апа. Рахмат, рахмат. Сизди жакшы көрөм, апа. Рахмат, рахмат.
Makul apa жақсы ko'ramiz. Mayli, rahmat. Elimde bir çuval kapamayı Akşam. Gecelerin kelgen kelişten esnep biraz gözlerine yaş alıp ketip. Yalnız bugunda olmaydı eken. Buyur. Oylasak da sen öyle жақсы okugun. Balam tez çalıp dur içengen üç sensin, kara gözü üç sensin. Makul. Dua kılıp dur balam, taş gözle dua kılıp. Ustazlarına salamay. Makul inşallah. Dua qilib turыңыз. Men sizni yaxshi ko'raman ota. Rahmat balam, ben seni de жақсы көрем. Sen benim gözümü karasın. Özün de tiyat kızım. Apaka, men sizni yaxshi ko'raman. Ne sadağlayın, rahmat oğa. Apa, men sizdan әрдайым разымын. Siz дағы menden razı болыңыз, Oğa. Apaka, razı болыңыз. Дағы сүйлөшөбүз. Alo. Alo, assalomu alaykum. Qanday sapa? Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi, rahmat. Rahmat. Densoqligingiz yaxshimi? Yaxshi. Özün okulların yaxshi olup. Yaxshi, rahmat. Senin soğuk. Dostlarımla oynap. Aa, yaxshi. Ilmin ziyada olsun oğlum. Apa, men sizni yaxshi ko'raman. Bo'pti, rahmat oğlum. Men sizni Men yaxshi de ko'raman. seni yaxshi ko'raman oğlum. Rahmat. Sizga rahmat apa. Alo. Alo, assalomu alaykum opa. Alaykum assalom. Qanday sapa, yaxshiba? Yaxshi, o'zing yaxshirasizmi oğlum, tinchsizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Men sizga bir narsa aytayin dedim-la. Aytar. Men sizni yaxshi ko'raman opa. Ma'qul ketayim, men de seni yaxshi ko'raman. Ma'qul opa, aman chaqam sizga. Men sizni yaxshi ko'raman, Ay, mendan da. Siz meni yaxshi ko'rasizmi? Aytdi. Alo. Allo, assalomu alaykum. Alaykum salom. Apa, qandaysiz? Yaxshi. Men Munorbekman. Oh, Juma muborak bo'lsin, opa. rahmat. Opa, bugun Juma hurmatiga men sizni yaxshi ko'raman. Ay, Allah razı olsun. Men de seni yaxshi ko'raman. Men sizni suyaman. Men de seni seviyorum. Apa, men sizni yaxshi ko'raman. Sag'indim. Siz de meni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. O'shani aytib qo'yayin degan. Meningiz yaxshi turibsiz. Apa, men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman deyman. Sizni Apang sizni yer bosmasizlar. Yo'pa, Oh, sizni sog'indim. sağınızdan gel. Yaqinda boraman inshaalloh. Ata, men sizni yaxshi ko'raman. Bar bo'lingizlar, opa, atam, ukangizlar teng. Bir bo'lingizlar. Baxtli bo'lingizlar. Apa, o'sha vaqtgacha sizga men yaxshi ko'raman degan so'zni oz aytib turman. Apaka, sizni men yaxshi ko'raman. Ata, men sizni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa Allah qabul qilsin bolam. Xudo xohlasa men de seni yaxshi ko'raman bolam. Ha, bo'pti, rahmat. Apa? Men sizni yaxshi ko'raman. Ata, men sizni yaxshi ko'raman. Ya. Apa? Apam bilan kelmadi. Men sizni yaxshi ko'raman. Ma'qul, anda posham aytayin. Men sizni yaxshi ko'raman deyman. Sizchi? Yaxshi ko'raman. Ma'qul, men insonda. Apa, bir narsa aytayin dedim-la sizga. Men sizni yaxshi ko'raman. O'shani aytayin degan. Yo'q, chin yurakdan aytaman. Doim eslaysam sizni. Apa, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Opa. Yaxshi ko'raman sizni.
Ошол ата сизди жакшы көрөм. Мен да сени жакшы көрөм, Жаппай. Өмүрүңүз узун болсун ошо. Рахмат. Дагы сүйлөшөбүз ата.